Gobile saluka sempondo umavuma ndoda yafumeza iswini sandla sombethe isizulu nomhlaba awu siyabingelela ndiyabulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kubaphulaphuli ababukeli nabamameli kwilizwe jikelele nakwisizwe kuma-Afrika mahle ndithi bayethe ndithi camagu dotela kumshayi wezithelo niyazi madoda dotela umshayi wabashayi yabuya inkunzi kusile ngempela kusile konakele ngithi-ke namhlanje ake ndibambe ngazo zozibini ngixhawule kwisizwe ngixhawule ngazo zozibini ndithi mazenethole kuni nonke abakulandela ipage lami abalandela amavidiyo wami abalandela umshayi wezitha TV ngiyathi ngiyabaxhawula abaqhubeke benze kanjalo. Okay, andikho ke lapho kade madoda ningifonela kade madoda nibuza dokotela kanti lezi zinto osithembise ngazo ngoJanuary kanti uzikhipha nini kanti lezi zinto zikhupha nini dokotela kumanjekelela amanqamu ngizikhiphile sikhona siyatholakala nayi lesikhoma ke kodwa ngendlela yami ngiyakhile ngiqedile moto ngiyakhile ngiqedile sikhoma ngiyasibona mos sikhona ngikhile ngiqedile njengoba benzitsho ngithi ngizasikhupha kuJanuary ngisikhiphele ke madoda sikhona yatholakala ayi angifuni uthetha-ke ngale ndoda ngoba le ndoda sangibale yona ekuyikhipheni ngoJanuary kodwa hayi abantu bayafuna bathi le ndoda bayayifuna ngixolo ngenomphatha ebusweni noma ngenkulumo yami nangentetha yami ndimonzakalise emphefumulweni nasenhliziyweni kodwa izinto zikhona ziyafumaneka ziyenziwa awuzikhela nje unkosikazi wakho la wakhe unkosikazi ke la into yamadoda ke le hayi angifuni ukukhuluma okuningi into yamadoda awufuni ukwakha nje umuzi wakho ube yingqini umuzi wakho ube yingqini nivana nithandana kube mnandi bekukuthura ekhaya hansi yamadoda ke le ngempela funele madoda kunjalo ke bogogo nazi izinto ngizikhuphile madoda abantu ke eloko nikhumbuza lento ngithi kuni fona angiwakhiphi ama-price kumedia angiwakhiphi ama-price kumedia fona bese siyakhulumisana efonini sikhulumisana efonini kunikeza ukuthi le ihamba kanje le ihamba kanje ya fona ke madoda ngikhiphile right sikhona la ekhaya ngizakhile ngiqedile kushoda nini okay angekho ke lapho ngithi mina ngidokotela umshayi wezitha ayikho inkomo yobuthongo ungahlali kusile 2023 kona ke bye bye.